To nije sve. Znači, s obzirom da ovo ima sada, daj, vidite kako je on građen, tako i kad se on stavi znači, na procesor, kad se stavi ovaj, onda postoji mogućnost, nije to da će mu nešto naštetiti, ali postoji mogućnost kad se stavi pasta na ovo i kad se razmaže pasta, da ta pasta pređe unutra na ove tu. I onda to, ako ćete mijenjati, danas sutra mijenjate hladnjak ili nešto, ili morate promijeniti pastu ili nešto, onda to malo djeluje prljavo, djeluje. Pa se onda treba to očistiti tako, onda, da se to ne bi događalo, ja sam vam tu naručio još jednu neku stvar koju nisam nikada stavljao, jel? A to je, znači, to mi je isto mi je stiglo preko Amazona, jel? Šta sam preko Amazona uzeo? Znači, naručio sam Contact Frame se zove, od Thermal Grizzlya, jel? Pa smo to otvoriti. Znači, od Thermal Grizzlya, tu je neka uputa, jel? I tako dalje. Tu nešto, neki šarafi, jel? Imbus, sve. Ima ovaj dio je dosta važan, to je jako važno. To ide, znači skine se, vidjet ćete ako Bog da pa budem spajao ga na, kako se zove, kad bude stigao ostatak te opreme. Jer šta je, od starog kompjutera slažem sa nekim novim dijelovima, pa ću složiti od starog kompjutera složiti još jedan i tako. Uglavnom, evo ga, to je taj frame koji se stavlja, jel, taj frame ide ovdje, onda se on stavi, prvo se stavi ovaj tu dio, sam ne znam s koje strane se stavi, jedan dio se stavi tu i onda se to stavi ovdje i to je to, znači ovako to ide, evo ovako to ide na to, jel. I onda kad se to stavi, onda vi kad mažete termalnu pastu, onda vam ne zapada ta termalna pasta, ne pada unutra. Nešto što se tiče, ako neko misli da će smanjiti hlađenje ili nešto, prema testovima ne smanjuje praktički ništa, ali je zanimljiva stvar da smanjuje mogućnost da se pasta razlije po tome svemu. Eto, to je to. A gdje to, kako je to bilo? Kako je to bilo? Bilo je nekako je bilo. Tu. Nije to tako, ovako. Tako. Uglavnom ovaj kontakt frame nisam nikada stavljao, tako da nemam pojma ni kako se stavlja, ni kako ništa, to ćemo morati ispitati se u uputama proizvođača, tu imaju neke upute, gdje oni daju upute, to ću trebati pogledati, ali uglavnom eto tu kaže, tu. Da, nemam pojma.